السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرداد شرفت له channel جبسون هذا أن مصر جينا عفمات كابتن ننسر سوكر الحمد لله. ما أنما بس هاينا 10 آتيات مهمة and أوكي حسابين daily used verbs with example sentences part 1. daily used verb with examples sentences part 1. okay daily used verb فعلوينك أمالا والبالاستعمالوين فعلوين أمالا والبالاستعمالو with example sentences and جملة أحان أو تسالة تسالة أو جملة أحان أو daily used verbs مالا والو معنا فعلوينك أو الاستعمالو with example sentences tusaale ahaan iyo oo jumladooyin qaybta koowaad part 1. okay hadii macnaha muuqufkaan maanta sharka ina pronunciation ka ila socoto macnaha dhawaaga careyada ina macnaha ila socoto en saasa muuqafka iyo macnaha en siri ereyada on qorin insha Allah. okay hadii macnaha sharka aan gudgalno en announce of this verb فعل وي الله فعل وي يكون ان قلن اقارن وقرن فعلياش وي كوس announce allow afford admit adapt accused accept approach behave bite boil borrow. okay كواس معناه ما فعلوين كوان announce دواقت announce من جرا دواق إن معناه شيء دواقته أما إن شيء معناه إن شيء معناه إن شكته announce إن دواقته إن announce دواق. okay he announced his intention to retire. His intention to retire. He announced make dhawaaqay his intention go'aanshe to retire. Ina macnaha ku fadhiisado shaqada macnaha jigid ina ku fadhiisado iya ka dhawaaqay macnaha. He announced make dhawaaqay his intention go'aanshe to retire. Ina macnaha shaqada ama jigida ku fadhiisado. okay intention hada macnaha inta ereyada macnaha هيك جملة أحان ميلن كفسره قعان لكن معناه هيك معناه فعلك أما ولا تعاديك ما يبغى intention مقدره وا معناه ولا معناه نيادك سقطي intention نياد معناه لك سقطي كاسم intention ده. okay وقعان sentence he announce ما معناه كدواجه his intention قعان شيء to retire or macna jigid ku fadhiisado. retire waa fadhi ama ka degmaan shaqo marka ama jig marka full jigidas ka degaas ma aad retire. okay ama marka fadhiisado. okay announce waa ku dhawaaqid ama announce shi macna ka dhawaaqas way announce dhawaaq. okay allow may ogolaasho allow ogolaasho way. okay jumlad ahaan fiiri swimming is not allowed here. swimming is not allowed here. swimming waa dawaal dawaal jira dawaal inta malon ogolyo. swimming is not allowed here inta dawaal malon ogol. okay afford may award we cannot afford that money on العكس معناها ما award كرنو we cannot afford that money العكس انه معناها ما award كرنو. okay admit معناها مالك في السلك لام الشيء admit مشيء كوات ما admit ما كفسر كاتم أنا إنا قيرتان شيء نين والقراء قيرو admit
ama admit tilamaad macnaha may ka fasir kartee ogolaasho admit marka shayga macnaha iskuulka ma lakin ogolaado ma admit okay admit ogolaashadaas admit waa ogolaasho admit waa qiro admit at sentence aan ma isticmaalno qiritaanka she was not ready diyaar baman ahayn to admit in qirto her mistake qalad shay she was not ready to admit her mistake in qalad shay ana qirto diyaar man ahayn okay adapt and ما معناه إلى قويشو adapt ما إلى قويشو معناه شيء هذا إلى قبسلاس ما adapt قبساشو شيء هذا إلى قبسلاس أما شيء هذا مبارتي adapt okay adapt he adapted himself to his new life معناه he adapted himself وسمى إلى قبسري to his new life knowledge عصبت يا إلى قبسري okay knowledge عصبت يا إلى قبسري he adapt himself to his new life okay accused وما إذن accused وإذن أما دعوة okay دعوة accused okay حليمة accused me of lying حليمة معناها ما يستنك إعادتي أنا بين شيء حليمة accused me of lying حليمة معناها ما يستنك إعادتي أنا بين شيء أما ما يستنك دعوتي أنا بين شيء okay accept ما عقلاشو accept أقبل okay أقبل accept أقبل I accepted your apology أنا ما معنى أقولادي أو ما أقبلي your apology رالي قلين تا يا أقبلي أما رالي قلين تا يا أقولادي I accepted your apology ورالي قلين apology letter اسكول معنى نادي خلاص سميت رالي قلين معنى سوقر apology letter okay apology ورالي قلين okay approach ما كهرتك شيء معناه شيء كهرتكات أو مثلا دبكينغز جارن لا تاسمان approach ما شيء معناه approach كهرتك تما يكون معناه مركي قف كينس سعادة قف أنت معناه ماشي عن سيرنا سيرك النيروبي كسبي إن بنباسة سيدي معناه بنباسة إنجيل الاستيت معناه كسوغاس كاس معناه approach okay مركي نينك أساس أراغويتو كو معناه هرتس سيارس معناه ملكاس approach دواشون okay أما دت قار معناه ميكل كفيسر كرته وجه لك approach ووجه okay أما دواشون نينك دواسة she approached me with a smile إيه معناه ميسينك وجهتي محسشو with a smile ومحسشو okay smile ومحسشو مالك دير قصلك معناه نينك أو معناه عن قشول لأنه أفكر معنا قيل قشولك قيل عن حين أفكر معنا إن نينك قشول معنا كموجة كاس مال ده smile لكن كان قف قشول ها اليوم معنا ما ده كاس loving okay behave أما behave okay behave ولكن they always behaves well iyo mar wala macna si fiican dhageymaan macna dhageymaan dhageymaan si fiican way macna they always behave well mar wala macna si fiican dadka ila dhageymaan okay they always behave well mar wala macna si fiican dhageymaan dadka ila dhageymaan okay mar walba iyo dadka si fiican ila dhageymaan they always behaves well okay bite mal direk dik bite kidik I got bitten by scorpion ana ma inka dhegay dubgood ama dubqolo I got bitten by scorpion ma inka dhegay dubgood I got bitten by scorpion dubgood inka dhegay okay scorpion waa dubgood ama dubqolo okay
boil 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 malagde karkari lagde boil karkari boil karkari please please boil an egg for me please boil an egg for me please fadlan boil in karkari an egg for me okun in karkari please boil an egg for me fadlan okun in karkari okay I understand guys let's go borrow 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 okay borrow malagde amasisho borrow le amasisho ama densisho ama den also densidas malde borrow ama wal as amasidas malde borrow borrow انت معنا نقدر شيء نسقايزه مركز قاعد استعماله عدد معنا سينو قاعد من borrow okay I need matter to borrow ina معنا amasido your car gariga I need to borrow your car انا ما ينبغي ina معنا amasido gariga car wa gari ama babur okay carry I need to borrow your car انا ما ina amasido gariga okay ereyas ya معنا qalan agarka qoriwa the verbs why okay verbs ficilooyinku why okay the other one maywa examples with the example sentences way okay okay iniga lan firino okay bring maywa shen bring malgere shen I will bring a gift for you I will bring a gift for you I will bring a gift for you I will bring making shana a gift hadiyat for you ya kinshana I will bring a gift for you hadiyata kinshana I will bring a gift for you hadiyata kinshana okay gift wa hadiyat ban gub kdir ban ma gub ban gub we banned the papers warqasyaashu gubni we banned the papers warqasyaashu gubni buy get ligdir buy get I will buy a lot of chocolates for you I will buy a lot of chocolates for you chocolate I will buy making together a lot of chocolate for you chocolate badan ya kins together I will buy a lot of chocolate for you chocolate badana kins together okay understand okay belong lahasho belong lahasho شيء هذا مع lahasho belong lahasho wal adalate okay the bicycle baskilka belongs to my little son inankay yara iskale baskilka inankay yara iskale yani inankay ki yara ya baskilka iskale okay the bicycle belongs to my little son baskilka iskale inankay ki yara ya iskale okay celebrate wa dawaldik okay celebrate dawaldik gajir celebrate dawaldik okay we are celebrating for my son's birthday we are celebrating for my son's birthday we are celebrating unuma indawaldegoyne for my son's birthday dalashirco inankay indawaldegoyne okay dawaldeg okay celebrate wa dawaldeg we are celebrating ma indawaldegoyne for my son's birthday dalashirco inankay can that eliyar fiiri sidii qorant can okay can wa awod can you give me awooda in isito your book buga can you give me your book buga isikarte can you give me your book buga isikarte okay wasas can you give me your book buga isikarte carry wa qat ligdir midda carry qat I don't carry maqado cash lacag anymore lacag dhamma ba maqaadon I don't carry cash anymore lacag dhamma maqaado I don't carry cash anymore lacag dhamma
مقادو I don't carry cash anymore لعق دم مقادو change مقدرة بدل change بدل change مقدرة بدل I change بدل I change بدل my mind فكرة دي mind I change my mind I change my mind مقدرة انت معنا ان هيجي معنا عادل في mind مقدرة مسقاح اوكي mind مقدرة مسقاح دي معنا احان لفيرو لكن دي جملة احان لدو معنا جملة احان مقدرة فكرات اوكي جملة احان ما هو فكرات I change my mind فكرة دي بدلي اوكي I change my mind فكرة دي بدلي اوكي let's go okay let's go guys okay climb مقدرة فول لقدر climb مقدرة فول كور climb كور لقدر فول اما كور okay climb كور he climbed the mountain he climbed so my kore the mountain boot he climbed the mountain boot kore he warning he climbed the mountain also boot kore clink okay dhawaga ilso clink clink magdire dik mana dik maanta mana dik kol isticmaalme wala macna email ka dhigow sida koolar oo kale dhoobka oo kale adigu waxyaasha oo maanta midil ka dhigaa ma clean dik maanta sabigeeda macna okay the mud dhoobka ama dhiiqo way dhato laakiin the mud dhoobka clank to his shoes may ka dhigay kawooshe dhoobka may ka dhigay kawooshe the mud clank to his shoes dhoobka may ka dhigay kawooshe okay clank waa ka dhiga mud na dhoob way shoes no kow way okay compare berber dik compare berber dik let me compare an isku berber digo your phone mobilka to mine kigay yani mobilka isku berber digo let me compare your phone to mine suk an isku berber digo mobilka ya kigay let me compare your phone to mine suk an isku berber digo mobilka iyo kigay okay guys let's go compete magdira tartan compete waa tartan okay compete tartan compete deh okay compete waa tartan I competed with her for the first prize ani ida ma ila tartamay awalmarinta koowaad yani awalmarinta koowaad iya ila tartamay okay I competed with her for the first prize ma ila tartamay with her for the first prize awalmarinta koowaad complain okay complain مقدر معناها على complain مقدر على the customer complained about the car the customer complained about the car okay the customer macaamilka okay hal qof ya the customer macaamilka complained macnaa may ka calaan calay about the car gaariga the customer macaamilka customer waa custom ama macaamil the customer macaamilka complain may ka calaan calay about the car gaariga macaamilka
Ka'alang ali. Okay, guys. Okay, these are the verbs: bring, burn, buy, belong, celebrate, can, carry, change, climb, clink, compare, compete, complain. Okay, these are the verbs. These are the daily used verb. Okay, فضلا معنا عشان كانوا ما على حسب كويناي عدي channel كوسيت معنا subscribe like comment إنا تيجي قريت معنا كيلوتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.